Evo ga, dobar dan svima. Znači, mi danas radimo temu koja je vezana za upravljanje mapama i datotekama. Ova tema je jako važna, izuzetno važna, jer je osnova koju često početnici ili oni koji počinju raditi sa računalima često zanemare. Dobro? Ako bismo htjeli napraviti neki proizvod, onda moramo znati, i ako je taj proizvod, želimo ga napraviti u programu ovom ili onom, taj proizvod moramo spremiti negdje. Dobro? Znači, primjerice, ukoliko želimo crtati, onda u našem Windows 10 sučelju zapravo otvaramo program za crtanje. Na koji način vi pronalazite program željeni za crtanje? To već svi znamo. Moramo kliknuti na start i onda upisati ono što tražimo, BOJ-A. I to je već dovoljno. Znači, postoji kod nas, na našem računalu postoji aplikacija bojanje i još jedna aplikacija bojanje 3D. Dobro? Mi ćemo koristiti bojanje za ovu prezentaciju. Međutim, što ćete vi koristiti u svom radu, to ovisi o vama. Ako želimo izabrati program, dakle, za crtanje, mi upisujemo ono što želimo tvoriti, ali nam se opet, ponavljam, otvaraju i druge aplikacije. Koju ćete vi aplikaciju koristiti za crtanje, bojanje, to je na vama. Neki će se zadovoljiti samo sa ovom osnovnom, elementarnom, jednostavnom aplikacijom bojanje, a neki će htjeti nešto malo bolje programe, recimo Corel Paint ili Photoshop, za njega ste sigurno čuli često, je li tako? Photoshop je izvrstan program i Corel Paint je isto dobar, ali postoji još neke između toga, znači nešto malo bolje od bojanja je ovaj 3D bojanje, ali ima drugu svrhu. Nešto malo bolje od ovog bojanja je recimo i program koji se zove Paint.net. Isto je bolji od bojanja. Znači vi birate alat ili ćete koristiti neke online aplikacije za crtanje. Da li znate neku online aplikaciju za crtanje? Možete ih slobodno pronaći. Neke su potpuno besplatne, neke će vam tražiti da se prijavite, da se registrirate i onda možete online raditi. Koja je prednost između crtanja pomoću online aplikacije ili ovakve aplikacije koja je na računalu instalirana? Da li netko zna? Online aplikacija ima prednost jer kad je naučiš raditi s njom, onda možeš sa bilo kog računala, bilo gdje na svijetu raditi sa tom aplikacijom. Ako odeš u Australiju kod prijatelja ili prijateljice, nisi ponio svoje računalo, želiš bojat, crtat, napraviti neki crtež, zamoliš da ti da računalo, prijatelj i prijateljica ti da računalo, uključi se, logiraš se ili prijaviš se i koristiš onu aplikaciju za koju već znaš koristiti. Dapače, sve svoje crteže imate tamo, jel? Gdje imate onda te svoje crteže? Gdje spremljene? U oblaku, jel tako? U oblaku, negdje na nekom računalu koje se zove poslužitelj. Dobro, idemo mi krenuti bojanje. Znači, otvorit će mi se alat za bojanje i tu ću nacrtati nešto vrlo jednostavno. Napravit ću ovako, jedan kvadrat, to je, pravokutnik, i sad ću izabrati i napraviti jednu ovakvu elipsu, kružnicu, što god već je. Ok, pitanje jedno vrlo važno sada slijedi. Ako sam to napravio, je li ovaj crtež, ili ova, idemo je reći, buduća datoteka, znači to će biti buduća datoteka, da li je taj crtež ili datoteka negdje spremljen? Nije. Tko misli da nije nigdje spremljeno to? Ruku gore. Dobro, tko misli da je ipak negdje spremljeno? Ruku gore. Vi ste drugi u pravu. Znači ipak je negdje spremljeno. Pitanje da, gdje? Reci. Ne čujem. Dobro, a što je to međuspremnik? To je radna memorija računala. Znači, ovo je zaista spremljeno negdje. Znači, što god ja napravim u tom
crtežu, to će se spremiti, pohraniti u radnu memoriju ili, kako je rekla ona, međuspremnik. Sad je pitanje, koja je opasnost od takvog spremanja crteža? Ako nestane struja, onda će nestati crtež, znači jer se radna memorija izbriše. Ako nestane struja, trenutno u našem gradu, radna memorija se briše, zato će stolno računalo ostati bez struje i ono će se isključiti. Sve što je trenutno spremljeno na tvrdom disku tog računala je spremljeno, ali ovo nije spremljeno jer se nalazi u radnoj memoriji. Kako ja vidim da li je nešto spremljeno ili ne? Ako pogledamo u alatu, našem alatu, bojanje, onda vidim da imam ovdje označen naziv datoteke bez naslova. Po tome znam da je, ili no name, po tome znam da je praktično ovaj crtež spremljen u radnoj memoriji. Sad želimo se spasiti da, ako nestane struje, da barem imamo jednu verziju crteža. Što radimo? Na koji način spremamo ovaj crtež? Tako da kliknemo u ovisnosti o alatu. Ako imate Paint.net alat ili ako imate Photoshop, onda je to drugačije nego što je ovdje. Ali postupci su isti, samo što drugačije izgleda. Kako ćemo mi spremiti? Da li ćemo spremiti sa spremi ili sa spremi kao? Zapravo je svejedno trenutačno, jer ako ja kliknem na spremi, bojanje ili program aplikacija bojanje će mi onako otvoriti spremi kao. Zašto? Jer to tek radim prvi put. U redu, prvi put tek spremam taj crtež, evo ja ću namjerno pritisnuti na spremi, kliknut, međutim kao što vidite otvorio se dijaloški prozor spremi kao. I sad mi on dozvoljava da spremim nešto na neko mjesto svog računala. Kao što vidite uvijek se predlažu neke mape za spremanje. Po ovome bi bilo najnormalnije da zaberete slike kao mapu. Zašto? Zato što to zaista je crtež. Međutim, za naše potrebe mi ćemo danas ipak izabrati jednu vrlo važnu mapu, a to je dokumenti. Znači kliknut ću 2 puta na prikaz mape dokumenti. Nakon toga imam izbor gdje i pod kojim imenom želim to spremiti. Kao što vidite, ovdje u mapama postojećim, postoje neke mape. U mapama postojećim se nalazi nešto. Što bi se trebalo nalaziti recimo u mapi pedagogija? Sigurno ne crtani filmovi o Spužva Bobu. Ok. Ne. Zato jer nije primjereno. U mapi pedagogija bi trebalo biti nešto što je vezano za pedagogiju. U mapi dijeljenje bi trebalo biti nešto što ja želim s vama recimo podijeliti. Tako da moramo paziti. U snimke zvuka će biti neke snimke zvučnih zapisa. I tako dalje, i tako dalje. Tutoriali će biti neke prezentacije koje uče nekoga nešto, jel tako? Ja ću vam sad reći što ćemo mi raditi. Mi ćemo raditi u ovom projektu Sunčev sustav, ali sustav mapa koje mi služe za pohranu datoteka koje su potrebne za Sunčev sustav. Dakle, moram napraviti novu mapu. Gdje radimo nove mape? Ovdje je alat koji će mi dozvoliti da napravim novu mapu. Ako kliknem na taj alat, nova mapa, dobit ću ovo, što svi često ne razumiju što se dogodilo, pa idu brisati ovaj naziv nova mapa. Njega ne trebate brisati, znači ne trebate klikati iza pa onda sa backspaceom ili sa deleteom ako ste ispred brisati. Ne trebate. Vi možete odmah pisati, znači odmah počnite pisati naziv te mape. Ako govorimo o Sunčevom sustavu, kako je normalno da nazovemo početnu mapu? Sunčev sustav. Znači, i samo počnemo pisati čim smo s pritisnuli UNČEV sustav, znači je napisan. Zamijeni se ono označeno. I što je sad potrebno? Stisnuti Enter.
I mi smo registrirali novu mapu koja je podmapa ove tu, dokumenti. Podmapa, znači nalazi se u mapi dokumenti, kao što se nalaze i sve ostale mape. Da li je naslov promijenjen? Nije, jer još uvijek piše bez naslova. Znači, on mi je predložio bez naslova. Ali ja to neću prihvatiti. Međutim, prije nego što mu promijenim njegov prijedlog za naziv datoteke, ja ću morati ući u Sunčev sustav. Inače, bi se ovo, ako bih tu napisao naziv, stisnuo Enter, recimo sad ni ne mogu, onda bi se spremilo u dokumente. A ja ne želim, ja želim ući u Sunčev sustav, mogu sam i otvori kliknuti, i ući u Sunčev sustav zbog razloga spremanja ovog crteža. Kako ćemo nazvati taj crtež? Pitanje. Ne, nego ćemo nazvati Sunce. Znači, unutar Sunčev sustava glavni objekt je Sunce. Jel se slažete s time? Ne, nije istina. Glavni objekt je Zemlja. Na njoj živimo, jel tako? Pa za nas je glavni objekt Zemlja. Međutim, da nema Sunca ne bi bilo ni Zemlje. Jer Sunce grije Zemlju i ostale planete. Dakle, ovdje ću kliknuti i napisati Sunce. Neću, napisat ću Sunce. I reći ću mom dijaloškom prozoru ili programu za crtanje bojanje, ću reći konačno spremi to. Kad sam spremio, to je sigurno negdje spremljeno. Gdje je spremljeno? U moji dokumenti i u podmapi Sunčev sustav. Pitanje je li ovaj crtež baš liči na... Tako, ne liči uopće na Sunce. Mi ćemo sad, ako smo rekli da će ovo biti Sunce, ovo sigurno ne liči na Sunce, moramo preinačiti taj crtež. Kako ćemo raditi, to sve ovisi o vama. Ja recimo mogu uzeti alat gumice, izabrati najveći zahvat gumice i početi brisati. Ili drugi način je da izaberem alat za selekciju, za označavanje i označim dijelove koje želim brisati, znači sa delete uokvirim dio koji želim izbrisati i sa tipkom delete izbrišem. Ovo mi je Sunce. Idemo ga malo bolje pretvoriti u Sunce, znači stavit ću mu kanticom žutu boju i oko tog Sunca sa crvenom bojom ću uporabom kista ću samo napraviti, nećemo se baviti ljepotom tog crteža jer nam je potpuno nevažno to trenutno. Recimo da je ovo naše Sunce, baš sam ga lijepo nacrtao. To je Sunce, idem ga još ispuniti sa nekom bojom. Evo ga, pitanje slijedi, je li ovaj crtež Sunca koji više liči na fleku, više na jaje nekako liči, kad smo radili kajganu, ne? Ne kajganu, nego jaje na oko. Dakle ovako, ovaj crtež je gdje spremljen? Pitanje je vama, gdje se nalazi taj crtež spremljen? U radnoj memoriji. Nažalost, ova inačica crteža nije spremljena na tvrdi disk. Jer jednostavno kad sam spremio prvi put, onda sam imao pravokutnik i kružnicu, jel tako? A sada već imam lijepo Sunce. Znači što moram napraviti da bi zamijenio? Kliknut na alat spremi, save, ili pritisnut Ctrl S. Sada kliknem na save i meni je to spremljeno ili spremi. Zatvorim alat, idemo pogledati gdje se nalazi naš crtež. Što ćemo napraviti? Otvorit ćemo jedan program koji se zove preglednik datoteka i to točno u mjestu dokumenti. Evo ga, preglednik datoteka je otvoren i točno u dokumentima. Ako smo mi spremili moj dokument, onda moramo znati gdje ga trebam tražiti. Trebam ga tražiti očito u mapi Sunčev sustav. Kliknemo 2 puta i tu sam dobio moj crtež. Pitanje, s kojim alatom smo mi nacrtali? Mi smo crtali sa bojanjem. Jel' tako? Ako ste crtali sa Photoshopom, onda ćete imati
PNG datoteku u Photoshopu napravljeno. Ako želim otvoriti ovaj PNG, što moram napraviti? Sunce PNG, što moram napraviti? 2 puta kliknuti na njega. Pogledajte što se zapravo dogodilo. Otvorio ga je ne Paint, ne bojanje, alat bojanje, nego ga je otvorio aplikacija fotografije. Da li možemo u toj aplikaciji fotografije docrtavati? Ne možemo. Znači to je samo isključivo preglednik slika. Prema tome ne želim da mi on otvori. Ako bih htio otvoriti sa bojanjem, moram kliknuti desnim dugmetom miša i izabrati otvori u programu i onda izabrati program koji mi je najbolji za nastavak rada crtanja. Ovdje imate i neki odabir neke druge aplikacije, ali on meni predlaže one aplikacije za koje on zna da postoje na mom kompjuteru. Ja ću sada preskočiti otvaranje, dobro ako kliknem bojanje otvorit će mi se ponovo bojanje, jel tako, i mogu nastaviti dalje raditi, međutim to me ne zanima. Mene zanima nešto drugo. Želim napraviti još jednu datoteku koja će biti tekst. Znači napravio sam unutar sunčevog sustava, sam napravio grafičku datoteku Sunce PNG, ali sad želim napraviti još tekst. Pa ću kliknuti desnim dugmetom na prazno područje, izabrati novo i izabrati neku vrstu aplikacije s kojom ću napraviti taj novi tekst. Po vama, koji je program koji biste vi koristili za pisanje teksta? Word. Imamo, znači, ovdje dokument programa Microsoft Word, jel tako? Imamo Open dokument, crtež, imamo prezentacije u PowerPointu itd. Međutim, imamo i oblik obogaćenog teksta. Samo da vam pojasnim što je ovo. Ovo je RTF, znači oblik Rich Text Format se zove, oblik obogaćenog teksta kojeg mogu uređivati pomoću jednog ugrađenog programa za pisanje, a to je WordPad. WordPad, znači u operacijskom sustavu Windows 10 postoji jedan dobar alat za pisanje koji se zove WordPad. Znači ne trebate uopće imati Microsoft Word. Možete koristiti i ono što imate ugrađeno u operacijskom sustavu Windows 10. Da li je bojanje ugrađen u Windowse ili je bojanje kao alat posebno instaliran? Tko misli da je unutar Windowsa već? Tko misli da je točno? Tko misli da je bojanje ugrađeno naknadno je u krivu? Znači bojanje ili Paint je već unutar Windows 10 sučelja, operacijski sustav. Što to znači? To znači da operacijski sustav obično ima i neke dodatne alate, pomoćne alate koji služe za razne svrhe. Pitanje sljedeće, ima li možda u Windows 10 ugrađen program za izradu ili za programiranje? Nema. Dakle, naš ovdje vidljiv FMS logo moramo naknadno instalirati. I tako mnoge alate koje želimo naknadno možemo instalirati naknadno, pa i Paint Shop možemo naknadno instalirati. Međutim, ja ću sad otvoriti oblik obogaćenog teksta i slijedi pojašnjenje. Ovo što se dogodilo je prijedlog naziva dokumenta. Sjetimo se, ja sam izabrao da želim napraviti obogaćen tekst, RTF. On se otvorio, stvorila se datoteka i ovdje mi predlaže kako će se zvati taj dokument. Morate dati naziv. Kao u onom bojanju. Bio je bez imena, no name. Ovdje on predlaže neki naziv koji on predlaže, a to je novi dokument s obogaćenim tekstom. Naravno da mi to nećemo prihvatiti. Mi ćemo dati neko svrhovito ime, naziv. Koji bi bio naziv dobar jer se ovdje radi o suncu? Sigurno nećete napisati rumpelstilski. Stavit ćete sunce. Znači to je tekst o suncu.
Kad smo upisali i definirali naziv, stisnemo enter i mi imamo novi dokument. Imamo li bilo što u tom dokumentu spremljeno? Nemamo. Samo smo ga registrirali operacijskom sustavu. Znači sad operacijski sustav Windows 10 zna da postoji u mapi Sunčev sustav koja je podmapa dokumenta, jedan dokument koji se zove Sunce RTF. Kako ćemo početi raditi na njemu? Tako da ćemo kliknuti 2 puta i otvorit će se program za pisanje. Ovdje se otvorio, kao što je očito, program Word ili tekst procesor Word. Dobro, pišemo. Znači malo ćemo povećati da vidim šta pišem, napisat ćemo Sunce je zvijezda, jel se slažete? Ok, to će biti prva izjava. Druga izjava, Sunce grije zemlju. Evo, neka bude to druga izjava. I sad mogu dalje nastaviti pisati. Dobro. Međutim, ja ću se sad zaustaviti. Pitanje, da li se u ovom dokumentu koji je spremljen na tvrdom disku našeg računala nalazi ovaj tekst? Ne nalazi se ovaj tekst. Ovaj tekst se nalazi samo u radnoj memoriji. Kako ću natjerati Word, kako ću ga natjerati da prebaci ovaj tekst u ovu datoteku, tako da kliknem datoteka i koji spremi. Treba li sada spremi kao? Ne, jer već smo dali naziv Sunce RTF. Znači sad je dovoljno spremi. Ili koji je kraći način spremanja? Ctrl i S. Znači Ctrl S je kraći način spremanja. Ako sad pogledate, vidimo Sunce RTF, vidimo da je to Word, da je to tekst i on se nalazi tu. Zatvorimo Word, ili WordPad ili bilo koji drugi program za pisanje teksta i siguran sam da ako sad nestane struja da ću imati one 2 rečenice koje sam napisao. U redu? Ako kliknem 2 puta na RTF, što će se otvoriti? Word. Ako kliknem 2 puta na Sunce PNG, što će se otvoriti? Fotografije. Ako želim otvoriti sa posebnim drugim programom i ovaj tekst otvori u programu i sad mogu birati i ovdje jedan LibreWriter. Pogledajte sad, ovo je jako bitno. LibreWriter je tekst procesor kao i Word. Idem ga otvoriti. Samo da vidite da je to isto. Mislim nije isto, ali evo ga. LibreWriter je otvorio tekst. Je li to isti tekst? Je. Samo što je program drugačiji. Postoji još jedna razlika između Worda i LibreOffice-a. LibreOffice je besplatan, potpuno besplatan. I to morate zapamtiti. Ako nemate Word doma, a želite raditi jako dobre tekstove, možete si slobodno preuzeti sa interneta LibreOffice. Dobro, u njemu dolazi i writer i prezenter i tako dalje, sve neke alati koji su potpuno besplatni. Možete raditi jako, jako dobre stvari, skoro kao i Word. Neki kažu da je čak i bolji. Dobro, idemo zatvoriti sada to i mi smo napravili 2 dokumenta. Ako vidite malo bolje, ja vidim ovdje PNG i vidim ovdje RTF, ali vidim i u ovisnosti o vrsti datoteke, vidim i prezentaciju s malom sličicom. Kako se ovaj RTF i ovaj PNG isključuje? Evo kako, idem na prikaz i isključim datotečni nastavci. Isključim datotečni nastavci i više se ti nastavci, taj RTF i PNG neće vidjeti. Ja volim imati ovo uvijek uključeno. Da vidim, dobro. I sada idemo završni dio. Želim napraviti sustav mapa, podmapa Sunčevog sustava za svaki planet posebno. Kako to radim? Idem desni klik, novo i izaberem mapa. I napišem zemlja. I napravio sam podmapu. Tako ćete vi napraviti podmape. Znači desni klik, novo, mapa za Merkur, Veneru, Zemlju, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. Dobro? Znači morat ćete imati 9
podmapa. U svakoj podmapi ćete morati imati jednu sliku tog planeta, kao što je Sunce za sunčev sustav, i tekst o tom planetu. Dobro? To će biti zadaća. Zahvaljujem se na suradnji i završavamo prezentaciju.